муассисаи давлатии маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш бо барномарезиҳои ҷадид имрӯзҳо дар рушду малакаи касби мураббиёни тоҷик саҳми бузург мегузорад. ин навбат роҳбарияти маркази такмили ихтисос профессор доктори илмҳои варзиш узви кумитаи таълимии федератсияи байналмилалии теквондо вт ва яке аз мутахассисони барҷастаи ҷаҳонӣ саид неъмат халифаро ба тоҷикистон даъват намуданд то ба мураббиёну варзишгарони тоҷик таҷрибаи сатҳи ҷаҳонии теквондои олимпиро омӯзонанд. дар курси такмили ихтисос ки тӯли як ҳафта идома кард, беш аз 50 мураббӣ ва 100 варзишгар аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ҷалб карда шуданд. тавре масъулин мегӯянд ҳамқадами замон будану аз тағйироту навгониҳои оламии варзиш бохабар шудан такони бузурге дар рушди варзиши тоҷик хоҳад буд. бо ҳамин мақсад маркази такмили ихтисос пайваста чунин курсҳои омӯзиширо роҳандозӣ мекунад. воқеан мутахассиси сатҳи баланд аст. муаллифи зиёда аз 37 китоби соҳавӣ аст, аз ҷумла зиёда аз 15таш пурра ба худи таеквондо бахшида шудааст. доктори илм аст, профессор аст дар ҳамин самт ва таҷрибаи зиёди омӯзиши байналмилалӣ дорад ки дар чандин кишварҳои дунё рафта ҳамин хел курсҳоро мегузаронад. мо таҷрибаи ин шахсиятро омӯхтем ва малакаву маҳорати онро ба инобат гирифта ба кишвар даъват кардем ки мураббиёро рушд кунем. албатта рушди варзиш аз рушди мураббӣ шурӯъ мешавад. барои ҳамин мо ин масъаларо дуруст дарк мекунем. дар доираи курси омӯзишии мазкур мавзӯъҳои муҳим ва барои мураббиён лозима ба нақша гирифта шуда омӯзишҳо ҳам ба таври амалӣ ва ҳам ба таври назаравӣ гузаронида шуданд. равишҳои нави омӯзиш ва методикаи муосири тамрин, усулҳои барқарорсозӣ ва омодагии ҷисмонӣ, психологияи варзиш, таҳлили тактика ва техникаи муосири теквондо ва дигар мавзӯъҳои муҳимро ин мутахассиси эронӣ ба мураббиёни тоҷик омӯзонид. ҳар мураббӣ ва варзишгари иштирокдошта иқдоми роҳбарияти маркази такмили ихтисосро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. мо миннатдории худро ба муассисаи давлатӣ маркази такмили ихтисос мерасонем ки ҳамон чунин курси такмили ихтисосро ташкил карданд ва мо бисёр чизҳоро омӯхтем. боз дар оянда ҳам мебуд хубтар мешуд барои мо мураббиён. баъд аз ин курси такмили ихтисос ки боварӣ дорем мо дар тамринҳои худ навгониҳоро пешбарӣ карда ва ояндаи варзишгаронро бо беҳтар хубтар карда дар мусобиқаҳо бо сатҳи баланд иштирок шояд намоем. имрӯз ки варзиш дар ҷаҳон хеле ҳам рушд карда истодааст, аз ҳамин сабаб бояд мураббиҳони ҷумҳуриявӣ низ бо тақозои замон пешрафт карда ва сатҳи касби худро боло бардоранд. агар ки мураббӣ хуб набошад, варзишгари хуб тарбия кардан хеле душвор мебошад. мо барои ҳамин мо бояд ҳамавақт омӯзем. این صفحه رو بهش میگن صفحه شطرنجی. سر کلاس راجبش صحبت کردیم. قرار شد که هر کدوم از ما توی مکتب‌های خودمون یا توی کلاب‌ها یا باشگاه‌های خودمون یه دونه از اینا داشته باشیم. این چی کار میکنه؟ این هر ورزشکاری که روز اول وارد باشگاه شما میشه میارید جلوی این صفحه شطرنجی. خب مریم بیست، از اینجا نگاه میکنید. خب این خطا رو میبینید، با این خطا و این خطها نگاه میکنید ببینید که شانه راستش با شانه چپش توی امتداد قرار دارد یا نه. خب بعد نگاه میکنید ببینید زانوی پرانتزیش آیا زانوش پرانتزی هست یا نیست، آیا شانهش کج هست یا نیست، آیا کیفوس، اسکلیوز یا دیگر ناهنجاری ها رو در بدنش دارد یا ندارد. من حالا خواهش میکنم مریم بره کنار، شما بیا پاهاتو جفت کن. آها الان نگاه میکنیم میبینید هر دو مساوی، اینجا هر دو مساوی هن. سر مساویه توی خط قرار داره، زانوش یک مقداری وسط چون میشه داره عادت میکنه برای پرانتزی. باید پروتکل تمرینی داشته باشیم. برگرد، آفرین، کامل برگرد.
برو نزدیکتر، برو جلوتر. آفرین. از پشت هم باز دوباره نگاه میکنیم ببینیم که آیا این خطها توی ردیف هستند یا نه. ورزشکار ما از نظر آنتروپومتریکی توی شرایط خوبی قرار داره یا نداره. البته امروز تایکواندو بسیار با یک سرعت کلان در جهان پیشرفته ایستاده است و از آن جمله در تایکواندو از تکنولوژی و نوع معاصر بسیار استفاده برده می شود. از آن جمله پروتکتورهای الکترونی، کلاه الکترونی و هر دفعه طور ما مشاهده نموده ایستادیم قاعده ها در این نمود ورزش تغییر یافته ایستادند و وابسته به این طرز تمرین ورزشگران نیز تیز تغییر یافته ایستاده است و ما به آن نیاز داریم که همه ساله یعنی دانش‌های هم نظریوی هم عملی خود را باید تحت رهبری چنین متخصصان سطح بلند تکمیل دهیم و خوشبختانه از طرف پروفسور هم دانش‌های نظریوی یعنی معلومات‌های نو به ما داده ایستادند و هم در نمود تکنیک و تاکتیک به ما معلومات مفصل داده ایستادند و اینچنین در نظر است که وابسته به نقشه ریزی، برنامه‌ریزی هفته‌انه، ماهانه، سالانه نیز به ما معلومات‌های مفصل را پیشنهاد می‌نمایند. با نظرداشت افزایش محبوبیت تکواندو میان جوانان در کشور، تشکیل چنین برنامه‌های آموزشی اهمیت بزرگ داشته می‌تواند در آینده به نتیجه نظررس ورزشگران تاجیک تأثیر بزرگ رساند. الکی از میان غنچه‌های نورسته تکواندوی ما این متخصص بهترین ها را مشاهده کرده است. بعد از بکوار یه دونه حمله اضافه میشه. شد one more time. شد واس ران. نه حالا اینو جواب نداریم. ببینید تکواندوی تاجیکستان یه پتانسیل خیلی خوبی داره. من نوجوانان و کدت خیلی خوبی رو دیدم اینجا که اگر روی اینا سرمایه گذاری بشه میتونن در آینده حرفای زیادی در دنیا برای گفتن داشته باشن. مربیاشون یه سری از مربی‌ها واقعا علاقه‌مندن و دوست دارن که یاد بگیرن و بروز هستن، از تکواندو دنیا خیلی فاصله ندارن، بروز هستن و علاقه‌مند به یادگیری. اگر یه مقدار برنامه‌ریزی‌ها درست باشه و اینکه حمایت لازم از طرف کمیته ورزش و فدراسیون تکواندوی تاجیکستان صورت بگیره، من فکر میکنم مربیای تاجیکستان بتونن در آینده حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن. تکواندو وتی همچون یک نمود المپی طلب میکند که مربیان ورزشگران پیوسته دانش‌های معاصر را از خود نمایند. همین را به نوبت گرفته مسئولین امکان وسیع را برای نمایندگان این رشته پیاده کردند. یادآور می‌شویم که در جریان کورس مذکور با تمام مربیان جای خواب، خورد و خوراک و راهگیری از جانب مرکز تکمیل اختصاص تامین کرده می‌شود. البته ما افضلیت بیشتر میتیم نمودهای المپیده و نمودهای ملی داریم. همزمان اینجا جهت‌های دیگر هم هست که عامل‌های دیگر هم هست که ما به نوبت میگیریم. ما از نقطه نظر علمی ژنتیکی ما ملتی هستیم که در همه نمودهای انفرادی نتیجه داده میتونیم. فقط زحمت نتیجه علمی پیشرفته را با عملیه آمیخته کرده ما باید بآموزیم، حتما نتیجه بهترین در ما میرسیم. این چیزی هست که باور داریم که با این نتیجه بلندتر و خوبتر ما میرسیم. انتخاب همین متخصص برای برگزاری کورس تکمیل اختصاص نیست، البته رمزی است، چون که این کشور ایران با ما دوست است، همزبان است، برادر است، هم فرهنگ است و ما یکدیگر را با زبان خودمان میفهمیم. وقتی که این درس میگذرد ما مثل زبان خودمان اون نقطه های میگوید، اون چیزهایی که علمی است و عملی است میفهماند ما درک میکنیم.
масалан ҳозир ин мутахассис моро ҳамтун баён карда истодан ки бояд ҳамин корҳоро комбинатсионӣ кор кунем мо. Чунки ин одам мана ҳамин қадар маҳорате ки дар бозиҳои олимпӣ гирифтаанд, ҳамин дастаҳои мунтахаби Эрону якчанд давлатҳои Европаро машқ дорондагӣ, ин одам як зина боло бояд ҳамин комбинатсионӣ корҳое ки дар комбинатсионӣ дар вақти ҳамин спарринг кирӯгӣ мегӯянд, ҳаминро ба мо омӯхта истодаанд. Ба ғайр аз ин то ваи нисфи рӯзӣ мо дар аудитория назариявӣ машқҳои назариявӣ машқҳои вайро мо гузаронда истодаем ки ин бовар кунед ҳамин 2-3 рӯза мобайнаш мо бисёр як чизҳоро омӯхтаем ки бовар кунед ин як бебаҳост. чун болотар ишора кардем, ба таври назаравӣ низ курси омӯзишии мазкур сурат гирифт ки ин раванд ҳам барои мураббиён аз ҳар ҷиҳат муҳим буд. Саид Неъмат Халифа, ки дар бисёр аз кишварҳои ҷаҳон фаъолият кардаасту таҷрибаи хеле баланд дорад ва ба хубӣ аз олами теквондо огаҳ аст, аз нуқтаҳои муҳим ва тавсияҳои даркорӣ дар дарсҳои назаравӣ ба мураббиёни мо дарс гуфт. воқеан тавре ки мутахассисон мегӯянд, амалияро бо назария якҷо кардан албатта ҳосили дилхоҳ ба миён меояд. ببینید یک مربی هم باید به صورت تئوری آموزش ببینه هم به صورت عملی. ما آنچه که تو تکواندوی روز دنیا الان داره کار میشه، اینجا سعی کردیم که با مربی‌ها به صورت عملی و نظری کار کنیم. خوشبختانه تو بخش نظری هر روز مربی‌ها سر کلاس حاضر بودن و من درس‌هام رو به صورت نظری بهشون میگفتم و بعد از ظهرها هم به صورت عملی با ورزشکارا ما اجرا میکردیم، مربی‌ها هم تماشا میکردن، وسطش من توضیحات لازم رو میدادم به مربی‌ها. شما که مربی هستید، در رشته تکواندو سالیان زیاد فعالیت کردید، البته از این رشته به خوبی آگاه هستید، ولی بودن نوگانی‌هایی که پورا شما نمیدونید، نو از خود کردید. باید گفت که خیلی شما خیر کردید، سالیان زیاد ما در این ساحه هستیم، ولی آن چیزایی که ما میدونستیم فقط ما جهتی باز کم تکمیل یافتن آنها برای ما خیلی لازم بود به سبب آن که حاضر در تکواندو مدرن هر روز یک نوگانی های وسایل تکنولوژی به کار برده شده است و جهت روانی از جهت فیزیولوژی خیلی آمودن ورزشکاران به سبب کاربرد وسایل تکنولوژی نو بسیار برای مفید است. ما این چیزها رو برای ما با تجربه زم نمودیم. ҳайати дастаҳои мунтахаби ҷавонону калонсолони кишвар ки дар курси омӯзишӣ ширкат доштанд, бисёр бо хушнудӣ аз иқдоми мазкур истиқбол карданд ва дар ҷараён бо таваҷҷӯҳи зиёд тамринҳоро аз худ мекарданд. худи ман ки дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам ва дар мусобиқаҳое мешуд ки мо бисёр хатогӣ мекардем, аз рӯи хатогӣ мо шикаст мехӯрдем ва ин мураббӣ дар ин тамринҳо ҳамон хатогиҳое ки мо мекардем ба мо тарзи онҳоро ислоҳ карданашро нишон дод ва мо кӯшиш мекунем ки ин хатогиҳоро ислоҳ карда боз ба натиҷаҳои баланд расем. ман Абдуҷафари Баҳодур хеле хурсандам ки дар чемпионати Осиё ки дар Малайзия шуда буд, ҷои сеюмро ишғол намудам ва дар ин ҷо ки курсҳои такмили ихтисос аст ки мо хеле чизҳои нав ёд гирифта ва дар мусобиқаҳои оянда ширкат намуда ва истифода барем. буданд ки камбудиҳо ки мо дар вақти мусобиқа мекардем ва ин устод ки ба мо ёд дод камбудиҳои худро ислоҳ намоем. آماده ای؟ برو 2 دقیقه ما
طول یک هفته میشد با مربی ایرانی مشق میکنیم و با این مربی ایرانی خیلی مشقای بسیار و جالب را از خود کردیم. من از جهت تکنیکی بسیار чизои نو را برای خودم آموختم. За неделю, проведенную здесь, мы набрались очень много опыта, который мы в дальнейшем собираемся использовать на соревнованиях. ما دخترها خیلی خرسندم که در این مشق‌ها ما را دعوت کردند. Наша цель – использовать то, чему он нас научил на международных соревнованиях. ما می‌نداری خود را به این استاد گرامی قدر می‌رسانیم که چون خطاگی ما را خیلی اصلاح کردن و ما می‌خوایم در مسابقات چمپیونات آسیا میر و یعنی المپیادا با مدال‌های طلا به سر بلند برگردیم. ما می‌خواهیم همیشه پرچمبرداری دولت و ملت خود باشیم. تاجیکستان به پیش! یادآور می‌شویم که تکواندو وته در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارد. ورزشگران تاجیک در بازی‌های المپی شرکت نموده از مسابقه‌های منطقوی نتیجه‌های گوناگون را به دست آوردند. کورس تکمیل اختصاص برای مربیان ورزشگران باز امکانیت فراهم می‌آورد تا دانش و مهارت خود را با تجربه بین‌المللی مطابق سازند. دوستان عزیز، چون ما می‌دانیم در بازی‌های المپی پاریس 2024 منیره عبدالسلامова تاجیکستان را از رشته تکواندو وته نمایندگی کرد. هرچند با گرفتن مقام‌های افتخاری دست نیافت، ولی بعد از 12 سال توانست که از این رشته ورزش کشور ما را نمایندگی کند. خب متخصصی سطح بلند، البته که ما قبل از بطولار آمدن صحبت هم داشتیم، هنرنمایی منیره را در بازی‌های المپی پاریس تماشا کرده است و اکنون ما پرسان می‌شویم که چی کم و کاستگی داشت، چی کمبودی داشت و چی را باید اکنون ما اصلاح کنیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم تاجیکستان و تبریک بهشون میگم برای داشتن قهرمان بزرگی مثل منیره عبدالسلام. خب همونجوری که می‌دونید منیره کار خیلی سختی رو انجام داد و تونست کوالیفایت بشه. رسیدن به المپیک خودش یه پروسه طولانی مدته و هر کسی نمیتونه به المپیک راه پیدا بکنه، ولی خب خدا رو شکر منیره تونست این اتفاق رو رقم بزنه و تو المپیک پاریس حاضر بشه. همین که به المپیک رسید خیلی کار بزرگی کرد. من اول میخوام بپرسم که ببینم برای منیره چی کار کردیم. وقتی کوالیفاید شد چقدر امکانات در اختیارش گذاشتیم؟ چی کار کردیم براش که انتظار داشتیم که منیره توی المپیک بتونه مدال بگیره. مدال گرفتن توی المپیک واقعا سخته، یعنی کار بسیار دشواریه و تعداد مدال ها محدوده، تعداد مدال ها خیلی کمه. من احساس میکنم که منیره توی المپیک خیلی تنها بود. خب باید یه روانشناس کنارش می بود، باید نکات روانی رو به منیره گوشزد میکردن، باید یه آنالیزور خیلی قوی و یک تکنیکال دایرکتور قوی کنارش می بود تا بتونه توی شرایط حساس به منیره کمک بکنه. خب منیره سنی نداره، بسیار جوانه و اینکه بخواد تنهایی توی یک میدان به اون بزرگی المپیک حضور پیدا بکنه کار خیلی سختیه. اما گذشته ها گذشته، المپیک گذشته و ما باید از المپیک درس بگیریم. تمرکزمون رو بذاریم برای المپیک 2028 لس آنجلس. این پتانسیل رو منیره داره که بتونه دوباره توی المپیک لس آنجلس حضور پیدا بکنه. اما تا المپیک لس آنجلس 3 سال ما زمان داریم. مسابقات مختلفی رو داریم، قهرمانی جهان رو تو چین داریم، بازی‌های کشورهای اسلامی رو تو عربستان داریم. باید ببینیم که منیره با چه آمادگی و با کدوم ذهنیت و با کدوم پشتوانه داره توی مسابقات شرکت میکنه. اگر ما بخوایم منیره رو ولش کنیم تنهایی بخواد بره، باز همینه، یعنی ممکنه که هیچ وقت نتیجه نگیره. ولی اگر حمایتش بکنیم و ساپورتش بکنیم میتونه منیره کارهای بزرگ انجام بده و در المپیک و در مسابقات پیش رو موفق باشه. من خواهشم از فدراسیون تکواندو تاجیکستان، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تاجیکستان اینه که قدر سرمایه هاشون رو بدونن و ما نمونه منیره توی تاجیکستان داریم که اونها هم میتونن سهمیه بگیرن. اگر اینا رو حمایت بکنن و ساپورتش بکنن قطعاً منیره میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده. یادآور می‌شویم که در این روند در ولایت ختلان شهر بختر با اشتراک این متخصص سطح جهانی سمینار آموزشی در موضوع نوتریسیولوژی نیز دایر کرده شد که نزدیک به 100 مربی شرکت نمودند.
нутрисиология ин илмест ки ғизо моддаҳои ғизоӣ ва таъсири он ба организми инсонро меомӯзонад. имрӯз нутрисиология бештар ба тарзи ҳаёти солим равона гардидааст. интихоби дурусти маҳсулот, вақти дурусти хӯрок, миқдори об, низоми хоб ва ҳаракат, пешгирии бемориҳо, таҳияи реҷа ва парҳезҳое ки хавфи бемориҳои гуногунро ба миён меорад ба мураббиён фаҳмонида шуд. албатта рушди варзиш аз рушди мураббӣ шурӯъ мешавад. барои ҳамин мо ин масъаларо дуруст дарк мекунем ва ба хулосае омадем ки барои рушди варзиш дар кишвар мо мураббиёро бояд рушд дидем. мо таҷрибаи зиёд дорем бо даъвати мутахассисони хориҷӣ. рости гап ин тамоман дигар аст. барои чӣ ина ман мегӯям? чунки вақте ки ман дар толори дарс даромадам, касе гап намезанад, ҳама хомӯш аст, таваҷҷӯҳ ба ҳамин омӯзгор аст, ба ҳамин лектор аст. ҳама гӯш карда истода. баъдан ин бисёр як санъати баланди суханварӣ, диксияи баланд дорад ки метавонад аудитория ба худ ҷалб карда. аз чанд ҳамин иштирокчиҳо пурсидам, чанд нафар ки шумо фаҳмида истодед? онҳо мегӯяд бале ман мефаҳмам, бисёр олӣ аст, хуб аст. барои ҳамин натиҷа ҳатман мешавад. мо умедвор ҳастем ки таҷрибаи байналмилалиро омӯхтан боиси он мешавад ки варзиши тайквондо дар кишвари мо рушд кунад ва дар асаи байналмилал натиҷаҳои беҳтар ба даст орем. дар ҷанбасти курси омӯзишии мазкур намояндагони ниҳодҳои дахилдори соҳа ширкат намуда аз муҳимияти чунин ташаббусҳо сухан гуфтанд ва ташрифи Саид Неъмат Халифаро ба Тоҷикистон хеле муҳим арзёбӣ карданд. ҳамчун рамзи меҳмондории тоҷикона ва камоли эҳтиром ба меҳмон аз ҷониби директори маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ҷомаи Зардӯзӣ ва Тоқии Чакан ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ ба ин мутахассис тақдим карда шуд ки чунин таваҷҷӯҳ метавонад маҳбубияти хориҷиёнро боз ҳам ба диёри мо бештар кунад. ҳамин тариқ ба тамоми он мураббиёне ки тӯли як ҳафта аз аввал то ба охир дар курси мазкур ширкат карда дар раванди дарсҳо фаъол буданд, шаҳодатнома бо далели он ки дар ҳақиқат аз курси такмили ихтисос гузаштанд супорида шуд. ва акнун мураббиён метавонанд аз таҷрибаи гирифтаашон истифода карда насли наврасро ба таври даркорӣ омода созанд. воқеан имрӯз тамоми имкониятҳо барои варзишгарону мураббиён фароҳам оварда шудааст. танҳо дар ин миён масъулият бояд эҳсос шаваду мутахассисони мо сатҳи малакаву маҳорати худро баланд бардоранд ва дар арсаи байналмилалӣ варзиши тоҷикро муаррифӣ кунанд. ҳамзамон ба як қатор варзишгарони дастаҳои мунтахаб ки дар раванди курси такмили ихтисос ширкат карданду малакаи худро сайқал доданд, сертификат супорида шуд. таври масъулин иброз медоранд раванди ташкили курсҳои такмили ихтисос бо даъвати мутахассисони сатҳи байналмилалӣ ҳамоно идома дорад.